Du Cinkerman ke Barcelona daga cingi kaj halaying bat kiu kerdan ke Chelsea cek top 4. Yo Ronaldo ya gol ke bakandai spa arpasan. Kublai piki parlok pagasian ke Porsche ke por ngak pate piki batmai baban share berlike bersubscribe dengan ke channel. Hak cingil kai jong semifinal jong Copa del Rey happening ke Barcelona Persija ke Atletico Madrid kile kai no damar sau gol. Hak ne ke cingil kai ke Atletico Madrid Marsen sedang keliyop kijar gong da Julian Alvarez hak menit ke 5 menit bursa Griezmann hak menit ke Andreu. Andre ke Barcelona keliyop pai da Pedri hak menit ke bakat kendai bursa ukar Barsi hak menit ke ba Arpue pat Inigo Martinez hak menit ke basta Pue bat ke Barcelona kelatam si gol hak kelas step habawan ban beteng hak lamit ke Barcelona keliyo ban kijar piang hak menit ke banyak sau da Lewandowski Andre ke Atletico Madrid klay kunta banyo pai kini ke gol berkeliot tep ya gol ke balai hak menit ke baprau sau da Marcos Llorente butsa Starlot hak menit ke bakandai peu plus lai padhado bakut kilai kai damar sau gol hak ne jingle kai pat ke Barcelona kala don jing mar ikaskan le ka pele kai halai jong ka Atletico Madrid mata ke jingle kai jong English Premier League ke Chelsea club limno yak Southampton da sau gol la not but ke Chelsea mta kala kiu cek kerdan ke bersau hak meti ken point jong English Premier League mar kala ban kamai sau pun point naki ar penyosin bat hak jingle kai jong Saudi Pro League ke Al-Nassr klub limno yak Al-Weda da argol yakini ke argol jong ke Al-Nassr tep da Cristiano Ronaldo hak menit bersau peu pra Butsa Stadium Mane hak menit ke baknai peu plus peu bat haba pai hak jingle kai jong Al Hilal bat ke Al Kholot ke Al Hilal klub limno ada stan gol yak Al Kholot yakini stan gol jong ke Al Hilal tep da Malcolm bat Udau Sari damar argol bat gol Leonardo Kuresi pun dipikin Christian ngin sigedot away pat ke video